Zdravo svima, ja sam Željana, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video. Kao što sam već rekla, u narednom periodu snimam isključivo recepte koje mi vi šaljete, pa budite slobodni da mi pišete na Instagram, a ja ću vas ujedno pozvati da mi se i tamo pridružite. Ovaj recept kada sam isprobala ostala sam bez daha. I ranije sam pravila buhtle po nekom svom starom receptu, ali nikada nisu bile ovako mekane. U receptu piše da su i drugi dan mekane i divne, ali ove buhtle nisu dočekale svjetlost novog dana jer su nestale brzinom munje, još dok su bile vruće. Pa da krenemo na recept. Mlijeko je potrebno zagrijati, pa u toplo mlijeko staviti šećer, kvasac i malo brašna. Ostaviti da kvasac proradi. U brašno dodati vanilin šećer, prstohvat soli, jaja, a zatim nadošao kvasac. Tijesto dobro izraditi i ostaviti da se udupla. Tačne mjere, kao i uvijek, nalaze se u opisu ispod videa. Nadošlo tijesto kratko premjesiti, razvući na debljinu od 5 mm, a zatim premazati sa domaćom masti. Upravo je ovo ključni sastojak zašto su ove buhtle ovako mekane. Tijesto isjeći i filovati po želji. Ja sam koristila domaći pekmez od šljiva i marmelade od kajsija. Umotati, poredati u podmazan pleh i peći na 180 stepeni 15 do 20 minuta. Posuti šećerom u prahu i poslužiti. Nadam se da vam se recept dopao. Podijelite ga sa prijateljima, a mi se vidimo u nekom novom videu. Do tada, veliki pozdrav!